Da gajing angnut bandri ban sumar bat ban penek pensa ekamaryang bat kumjo ikijing tau BM ke badan haka. Nakaliang Joint Action Committee jong kesnong lakhar dokha nong tulu bat mauleng kedeng ha kalai trik uleber hajar arpuar kila penlong da ke program ban pesutho pat ba halor ka jing koridor jong kamaryang bat kumjo ke jing non kam ban penek pensa ya kijing tau ke BM ke badan haka. Lawan ban ai jing pensyai bat ban ai mensim ini senjam jong ini ke Joint Action Committee da UMLA genong po constituency uba Amiral Bonds iam uba Longkongsan ha ka jing dan rengkat ke officer ke distrik Riboy ke bakentop uba bidengan DSP crime jong ini ke distrik ke officer ketenat wildlife fisheries bat forest uba Bishar Ringdo chairman ke Joint Action Committee kilong kemelong kepa kisamla ikna school bat kiwe-kiwe. Kariti esensial constitution jong kari India ka kedau lenti bat hak terpang ya uwei pa uwei unong syong ban bat ya ke bor sorkar ban ai jingeda ya kamaryang bat ki ek badan haka kat kum gajing pen baik khamai ka sau pa amendment kat lai spa new pun reu ya kini ki kendon labu hak banta ka basau jong ka directive principles of state policy bat ka banta sau a jong ka kamram ka badai berpetrikam fundamental duties PI provinsi di kimreng ngidon mo hak di badai kimreng kisim kido ngidon mangi nakaliang ka wildlife wing Uba Amiral Bonds iam habakaran pensyai rengkat bat ki officer ne ketenat sorkar boper kilepen pa ke jing sngo kemen ke bakrau ban saki dalade ya ke jing angnut jokinong elam shnong bat ke jing i jingai jengki kumno bandri mensumar ya kamaryang Ulong ba kabakam sngosi kelong babon kipat ba kemdan satya kata kajing sngutu kebayar kumno ban ai kajing trilang bat kitanat sorkar haga ban riban sumar kamaryang bat kijing don jongka haga bagi breu kila sulap miet ban penselan iki klau bat ban penyap ya kimrat kidokha bat kiwe kijing tau kibaim Ulong ba menta kelade syakapor bagi patba akan syem ke jingkit klia bat ban kiar na kejing penjat de kamaryang bat wat iki merat ru kumjo kenang baki klau ki betap kin ki im jer ngambyang bat ru bagi merat kin yo ki jaka syong ki balabu dau trai kan rat Nadangin pai haka kitab Genesis lenong ko benengkong rekod ko benengkong ala kerensyai ko benengkong haka sedang ni beli ulah tau ya ko beneng ya ko tendo Kiding kisik kalera mengendeng mensim kesngi kawan aijing syai kidok ka kidok penat kimrat kibapar kibae halum hawa latau yu bendriu batum tatu kan dagi spat senem ngilayat dagi hajar senem ngilayat hal lagi jong kijinget kibangi gidan kibolong Kristen gidan kibamlong Kristen gidan kibolong nyam tenrai gidan kibolong Hindu gidan kibolong Muslim, di Buddhis, kiwi kijak nyam ki bubun. Dari barok ngingit, halala ke jong ngingit ke bangi ngidon. Di boram ya kata. Bat ha kijingai lenti jong ngi ki breu, hasla jago pertai. Lagi hajar senam ke balik no. Ki bun ki kamba bah ke bangi ngilale. Kilan shibun ro. Ki kam ki bangi penjat. Ia kani kamaryang ka boble lai kerpang ini. Kabangi i lagi jong dikmat. Bun ki jakala lagin phai atem riboy. Ki klau ki tap ki bejerngam hagi por ki beladep. Kejing pom pathar ni kiding, kejing thang kerngu. Ki jing rep ki bangi kidon. Habangi pom mi kiding. Dunae kon kermau ban thungpat. Ka kubor kalong habangi pom uwei ngidi ban thung sipau. Abangi pom sipong di bentung sispa, abangi pom sispa di bentung sejar. Ngidon kam ye giding, ngimla klem da pom ye giding kisik ngidon kam senaying senasem senamit senasuki gibun ngidon kam tidak. Ne gidi benkan maupan, abangi pom gidi benangru bentung pan.